the fastest first class. First class. First class. Fire on, baby. It was nice to hang out with you. Can manage. Sengihamba. Gugu masinya so yasibizo lakho liyachaza nje gugu wami Hayi, notho wakho Sinjonjo. Mina ngubhuku kagugu wami. Okay, hlala ke ngikuthengela amabhana. Angidli imali endoda engashadanga la wena. Amabhanana mangafuna ngiyawathenga ngiyami imali. So, Kathi gugu wami ini ngawo nje? Yonke into enzama ukuchaza ngayo you-turn it down. Why? wena yabo ngichazela mthini. Ngingangani? You know, I'm searching for a cool kind of woman to marry, yabo. I'm looking for a soulmate. Come on, Hleka. Ayazi izinto zawo Sinjonjo. Sinjonjo. Wena usiyikind yami. Okay, if you can, I can be your kind man. Yakwazi ukutshintsha nje ngikhamile. Ngibe yikhanda yakho man. Mina ngifuna indoda enokumgquba Sinjonjo. Huh? Hayikho nini ukuphefumula njengawo. Angisoze ngidli iperfume phela mina. Gugu wami. Uzucabanga umqubo out of all the things. Ngimi indoda ngene ukumgquba Sinjonjo. Wesiwena ohlala emaflatini. Ongakwazile ukuthi isibaya ikuyini nje. Hayi ngeke kuqokodela uDibon lukhangele phela kuwe lapho. Ngikwenze lokho mina. Sahamba. Oh, okay. Ngiyakubona nini futhi? Ungibonani ungeka sizathu? Sikhona isizathu. Sithini? Yabona gugu wami ngifuna Senzeni? Khuluma Sinjonjo. Sinjonjo mangasakwanisi ukukhuluma mina sengihamba. Utsho. Cultural tour eLahlamkhonto. eLahlamkhonto? Ematop? Wow Sinjonjo. Phela lapha kuthiwa kule museum eDwaleni, ithuna lenkosi uMzilikazi. Wow Sinjonjo. Bese ngiyafisa ukafika. Ngifuna siyokhwela amadwala, sizikhipha ama-out nje yabo. But manje Sinjonjo angilama boots ogada amadwala plus angilama jeans. So forget it. Hayi gugu wami ngiyathenga mina ama-jeans and shoes, When asambe kuphela, the toys on me. I pay for everything. We spend the entire day getting to know each other a bit more, yabo. We also hire cultural tour guide. So sport emadwaleni nje, sport emadwaleni nje. Sifunde lembali yethu ezoenjoy nature nje, yabo. Okay, but on one condition ke Sinjonjo. Anything. I can do anything for you, gugu wami. Lekhandle lingaqhuma ngilibeke lapha for wena nje. Okay. Impahla lezo zosithenga ngizakubisela zona after tour. And no touching me throughout the tour. Never think you get a kiss futhi wena Sinjonjo. Gugu wami. Kodwa waye ngomisela so. Futhi besidingana emadwaleni. Mangathi kahlupha Sinjonjo, sihlesekele nje konke lokho. Okay. Sakwenza ngendlela yakho. Angisoze kumbamba, sezokwenza into. Lapho ngokubuka nje. eLahlamkhonto. Seswanana angikholwa ukuthi mina nawe vele sesithandana baby seswanana angikholwa ukuthi siyalemukela ke lapha ezithandani ngutho yethu idrobho la koBulawayo lakhiwa phezulu kwamasimu ayengawesigodlo esesilo uLobhengula esasibizwa ngokuthi akusemahlabathini. Namhlanje ke sithandani silitshengisa ukuthi ingadi bisuka ngapi siyagcina ngapi. Kumele keep inside yakho. Kumele keep inside yakho. Ikhiphela kulombani umuntu ofake inside phezulu kwejini wena. Sinjonjo, ubuthenga wena ijini edabule njengelapho. Ubusithini? Lapha ke esimi khona sikhangele leya indlu enkulu iTower block. Bekulinywa amazambane kulapha iNdlovukazi uLozikey uMadlodlo akade elima khona amazambane akhe. Insimi bisuka la kusitarata lesisimiso iRobert Mugabe Street isiyafika kuPararanyathwa Street. Lapha yana eCity Hall ukuze iCity Hall ibe laphana
bekulesihlahla esikhulu esiyiso njalo esenza ukuthi lesiya street esesinguGeorge Silundika singaqhumi phakathi kweCity Hall. Kuleso sihlahla yikho lapha kade behlala khona nxa besemasimini kunathwa amahewu, yikho njalo bekade kunomthombo owamanzi bephumula nxa besemasimini. Nxa usiya eLahlamkhonto umgwaqo ophuma ngawo yiwo nalo obizwa kuthiwa ngubani, uRobert Mugabe Way. Kudala kungakabi uRobert Mugabe Way lo wayebizwa ngokuthiwa nguGrey Street. uGrey engomunye wama-director awenkampani eyathatha leli lizwe yachitha uMthwakazi. Siphuma lapha ke nguGrey, ngosekabona uRobert Mugabe, siqonda kumatoposi, yithi labo siqonda eLahlamkhonto. Asihambenini. So very full harmony ngisedrobheni ngensalo le. Angikholwa ukuthi mina nawe vele sesithandana.